Assalamu alaikum туғандар, assalamu alaikum жігіттер, таксист коллегалар, таксист емес коллегалар, автобус айдағандарға да салам айтып қойыңызшы жерде. Автобус айдағандар, assalamu alaikum. Солыңар жақсы. Мен 200-ге жақын подписчиктерім, сіздерге өзгөчө салам. Подпискамен көріп отқан видеоны. Лайк басқандарға чоң салам. Подписканы қылбай көріп отқандарға да салам алейкум. Жігіттер, қысқасы бүгінгі смен сатып алған сменімдің доходы 9+ болды. 9-ын арақ бірақ 10-ға жеткен жоқпыз, бірақ Құдайға шүгір. Комментарийде сұрап отқан таксистер, такси бойынша сұрап отқандар, таксиге іштегіле жігіттер, іштесе болады. Стабильно, таза өзіңерге, чистый баштап отқан мезгілде таза өзіңерге 2000-3000 іштеп кетсегер болады. Ал деле сомға отырғанда бір 3,5-4 мың сом ақша болады. Жақшы да, жеп ішкеніңерден сыртқары. Алан комментарийге энергетик көп ішпе, энергетик деген зиян деп айтып ескертіп отқан туғандар, сіздерге де рахмат. Энергетикті негізі мен өзі плотный тамақ жеп, жирный тамақ жеп шыққанда эле ичем да. Ночной сменаға өтіп отқанда ичем энергетикті. Атакындай көп деле иче бербейм. Бірақ ошончо дагы рахмат, өзі азайтып, Құдай буйруса ичпей эле коеюн деген ниет бар. Мына эмесе видеонун башталышы бул. Итокты башынан эле айтып коеюн дедим эле. Просто аяк жагы эме болуп кетти да, башкача болуп кетти. Ошол үчүн видеону түрдүтпөй көрүүгө аракет кылгыла. Кызыктуу смен болду. Жигиттер, салам алейкум. Приятного просмотра деп коеюн. Assalamu alaikum. Ayşolar. Qandaysыңар? Тынчпысыңар? Эртең менен саат 6-да сменди сатып ишти баштаганбыз. Бүгүн силердин телефонуңардын экранында Баткендик такси досумчу. Ластан салып Көкчөйдөн келтирип ишти баштаганбыз. Плюска чыгып сменди жауып уже 3,5 миңге плюска чыктык. Иш жакшы. Шапканы кыйшайтып алып бүгүн Баткенче бир келтирейикчи. Дмитрий Улянова 29-15-тен алдык заказ. Добрый день. Мана шунтип 20 минутта келдик. 20 минутта 494 рубль. Зор болду. Кеттик. Коэффициент жок, коэффициент таги менен жок болуп кетти. Патча. Assalamu alaikum. Qandaysыз? Зорбусуз? Амансызбы? Жакшы кудайга шүгүр. Чалма койдуң Иш та жерде иш. Иш толутабы? Кудайга шүгүр, секин через Пекин. Көбүнчөсү ошол сиз 40-тан ашкансыз да, туурабы? 40-тан ашып калган кишилер келип автобус айдап атат. Автобуста акчасы жакшы да өз жерде. Только шу график эле таңкы саат 7 дейм да, 5-те башталабы, 4:30-да башталат. Зато ошо 8 саат, 9 саат иш кыласыз. 100 миң, 120 миң зарплата алгандар бар бу жерде. Ошого бир аракет кылып көрүң. Если планда болсо, келип иштесеңиз боло берет. Азыр Кыргызстандан патча чалып тур, патча. Патча деген это жезде. Жезде чалып. Атмосфераны сурайт. Москвада атмосфера кандай деп. Зор дедим. Азыр 4,54 менен алдык.
4.54 deyim da. Рейтинг 4.54 eкен. Өзі бірдекелер деп уже жазып баштадым нергеч. Пожалуйста, заезжайте во двор, дейді. 3 подъезд у арки, дейді. Şu 4.54 bir belası barбы дейм да şuradan. Çımın bara okşayıp da. Yaşayacağım kere tat, narazı ol bu öyle. Bak. Дала тарafta. Ага. Поверните направо, а затем через 100 метров. Yaşayacağım da apkep tövük taşladım. 17 minutta da 287 rul bu. Что-то karnı açtı o karın. Sekin az bir çayxana, bayxanaga barıp 5 samsa 2 lüpöşka qılıp nandınanga qoş abet qılıp alabız. Ders işte ulan tırıyoruz. Özü Kırgızstan mamleketimizden bir gimni var da. O anı barlı bilet. Alan Batkendiklerinin özünün bir gimni var da. O bir gimden koy bereyim sizlerge. Bulardı uqqandan keyin denenin 90% özüyle avtomatiski kıymılda başlaydı da. Aslında uzak dolu olsa birden gelmiş gerek. Abette kılıp çıktık. Ulan buyursan. Abette kılıp çıkkandan keyin onda zakaz aldım da. Moskvanın berki başından narkı başına aldım. Biroq 5 koeffitsient alıp aldım da 5 koeffitsient. Görüyoruz azıcık. Neçe pul çıkat eкен. Поверните налево, во двор, а затем поверните направо. Заказ отменен, дейді ғой. Кубинка, улица Франко, Ивана Франко. Жөлі басып кетіп қалмайсың ба тұра? Албайлы қояйын. интернета. Şunu albaylı қояйын, настроение жоқ. Заказ отменен. Sonra çайды içip çıkıp bir kanat zakaz kılıp gelip toqta ondan keyin Batkentский akcent tükenip қалса ғой. Alan Batkentский akcent aldık дағы. Ayşe'ye kettik. Продолжаем. Ayşe'den başka жағынан заказ беріп алып тұрды. Ayş келді. Здрасте. Добрый день. Я думала, с той стороны подъедете. Нет, тот меня сюда привезли. Да? А я с той стороны. Дверь закройте еще Ой, раз, простите. пожалуйста. Недолго ждали, нет? Нет, пару минут.
Мы едем с вами, они не видят. Не видят, нет? Нет, ну нет, вот и не все. Я же звонила, сказала, я никуда не поеду. Да. Да, все. Пусть думают, что я вышла. Правильно? Нет, хорошо я придумала, красиво, да? Просто, да, то, что они говорят, подождите, и на обратную связь выйдут, это история долгая очень. Ну вот я о чем говорила, я вышла и все, и пошли все нахуй. Сейчас они мне перезвонят, а я скажу, я уже такси отпустила. В чем проблема? Правильно? Конечно. Все, я не буду говорить, что я в такси еду. Все, точно. Сейчас они начнут предлагать мне другое такси, я скажу, нет, спасибо, я говорю, я на автобусе доеду. А вы сами заказывали? Или... Сама, конечно, первый раз. Да нахуй мне это надо. Первый раз и не увидели, что по счетчику, да? Пиздец. В ту сторону ехала, по телефону заказ делала. Да нахера мне это надо, блин? По счетчику. Ты когда сказал, я же, блядь, это побледнела. Думаю, это сейчас все светофоры, все пробки мои. Да нахуй мне это надо? А сейчас вот просто смотрите, уже 488. Я о чем и говорю, да нахера мне это надо за 1000 рублей, а ехать 15-20 минут, да? В следующий раз надо просто, слушай, как смотри, заказывали 5 по минут, телефону. да, блядь? Подождите 5 минут. А ты знал, что так долго будут они, да, соединять? Это специально, наверное, наебка, да? Чтобы я посидела, еще что-то накапала, да? Заебись. Қысқасы аяшабалар, аяштап келдім. Аяштап келсем, екеуміз қақатып келдік, короче. Уже білдім да, түсінбейт екенін. Жаңағы бірінші жол заказ берген екен. Ал Яндексқа айттым, бұл айжан ақша бербеймін деп отырады десем. Короче, ақшаны бербеді андай деп жаздым да. Жазсам мына, извините, пожалуйста деп, неприятный андай деп. Эме приоритетке 3 балл беріп тұр. 3 балл мұнда эме беріп тұр. Мне помогли деп қойылы. 5%. 5%ке промокод, короче, 2 промокод келді бұйырса. Ол ал еже берді ақшасыны, 450 рубль берді. Просто поездка по счетчику 800 шықты да. 800 шығып, 450 өлі беріп қойды. Сондай олды. Анан, короче, үйден ақша аламын деп тағы ұмытып қалып тұрмын бүгін. Бензин құямын деп ұмытып қалып тұрмын. Самозанятыларға лайфхак. Паркпенен кіресіңер дағы. Паркменен бір 315 дейді, 315 болып тұр. Іштейсіңер дағы. Заправкаға барып тұрып, рассрочкаға бензин құйып аласыңар. Роснефтен өтпей қалды, заправка Shell деген бар ғой, сондан өтіп кетті. Сейчас 45 литров. Дальше больше ішті қылары, зайшолар. Uyku gelip gitti o. $328 rubl. Telefondan alo kelgençe şuntetdi. Kelip ol. Telefonuna taşap koyayım bu dedi. Taksi. То кесіліште ДТП болып тұр да. ДТП болып тұр. За рулем біздік екен. Үртуған екен. Перекрестоктың ортасында тұршады. Porsche Macan дейді. Porsche Cayenne, Porsche Macan білет болшыңа керек барына шоның жаңысы екен. Екеу келіп перекрестоктың ортасында өшіп қалып тұр. Походу таксист прав деп ойлап қалдым да. Главныйда кетіп баратқан екен. Таксист прав болып қалсын ләйім. Амин. Шашпағыла деймін, жігіттер шашпағыла. Вообще шашпағыла.
сары күйдү токтогула сразу. Светофор моргать этип баштаганда сразу токтогула, тормозго жармашып алгыла. Авариядан Кудай сактасын. Ну, может, кому-то там не хватает на дачу там, либо на Бентли не хватает кому-то. Я извиняюсь, тут по платке указан, да? Да, по платке было. Фаршка вот держим бакон. Фаршка. Foto korpusu imine kartı çıkanı. Ve hisavmen bal. Matakka хоржим bal. Maratın bal. Maratın одноклассник. Men farşka bu. Da men farşka bakın. Samana sıddık. Sadım fajindi. Ha mına koroleva sayın fajindi. Ah asakar sıkına сразу. Hatır bakın mı madde. Захалзырткан falan. 35 тысяч нарушку насым. 15 minut. 15 minutta 400. Короче, 15 minut gelgen sayın ушундай tilde сүйлөп келди да. Бул тилдин жанында баткенский акцент идеал болуп калат бекен. Кысталак. Пожалуйста. Bir saat 1330'da Moskva City'den Şeremetiyev'e tutup aldım zakaz. 1.25 kayıftan benden. Şeremetiyev'de maşına tığılıp atat koy. Barıp kişine uktayız hem stayankaya girip alıp. Tağalar. Короче, 1 saatte kelip kaldık kayra Şaramat'tan. 930 rubulga. Şonta biyağı bugün Batkenski konser бүтті yaşa. Like basıp koyğanın üçün katta rahmat. Подписканы basıp koy emi. Подписканы basıp Kudayım nasip kılıp 200 подписчиктен daha ötküle toqşayız fevral. Rahmat. Keyingi videoga çeyin. Keyingi videoda neme bolot? Jana bir koşuna Talaski brat var da. Talastik brat var anam. Блогер деп, bizde ушундай го, бирденке баштасаң обязательно деп какшыктап, тамашалап сүйлөш керек го. Видео тартып атырыңбы дейт. О, айшо тартып атам бүгүн Баткенский версия. Баткенский смена болот десем. Эми сен өзүң Баткендик болуп, Баткенский смена тарта билең дейт да. Талшыкта тартпайсыңбы дейт. Ошон үчүн життер кийинки видео Талаский версия болот.